Свежие из 110-й. Представьтесь, пацаны. Пацаны, если хотите, да, что-то сказать, передать. Передать. Pertempuran di dekat Avdiivka semakin menjadi-jadi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 Maret 2023. Pasukan penyerang DPR telah mengambil posisi angkatan bersenjata Ukraina dan menyiapkan serta menghancurkan beberapa Представьтесь, Ukraina. пацаны. Пацаны, если хотите, Diketahui да, para что-то pejuang unit сказать, penyerang передать. Korps Передать, Angkatan это будет Bersenjata репортаж. mengambil posisi angkatan bersenjata Ляшенко Ukraina di Александр sekitar Александрович, kawasan место Avdiivka. Смила. Selama pertempuran, senjata Как disita, попал сюда? termasuk peralatan militer Контрактник? asing. Нет, Beberapa militan мобилизирован. Ukraina Мобилизирован. dihancurkan А вы, dan пацаны? 6 orang menyerang. Seperti yang Все terlihat dalam мобилизированы. rekaman, Есть mereka интерес, вы menyerah можете dan сказать, alami что luka снять, dirawat di Если suatu есть что tempat. передать, да. Не зазорно, нахуй. Кашпур Геннадий Константинович, город Бровары. Ну, пацанчик сразу, ну, Всё, нормально. ну это вот этого я брал. Ну, сразу, Адекватный, да. Дячинский Юрий Анатольевич, место Винница, Литинский район, село Владика. Следующий. Ну, конечно, охуенно. Цук Роман Николаевич, город Смело. Смело. Следующий. Мацановский Петр Александрович, место Балта. Еще раз место. Место Балта, Одесская область. И ты. Жилянко Владимир Владимирович, 110-я бригада, город Балта, Одесская область. Одесская область. Все. Поедете домой живыми, блядь. Rusia melaporkan 404 pesawat Ukraina dan 226 helikopter, sebanyak 3.612 UAV, serta 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 570 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 171.730 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-398.